लेहाउदा नागा पीस टॉक की वारिशन लाकपदा मणिपुर की सक्तम दा सोक पयारोय हाइना महारोय सिंगना चंगसिन की बखोंगजंग पुलिस ना थुगाइख्रे ऑल पॉलिटिकल पार्टी की बिफम हौख्रे लौमी सिंगना लौ लोकपा लोरबा मतुंग चरु सिंग मई थादोक्तुना मांगहन बिगनो हाइना एमपी डॉक्टर आर.के. रंजना फोंदोख्रे लेंगाकना निंगोल चाकौबा नुमितपु अक्टोबर 19 नि हाइना लाउथोखिबना मियामदा चममनबा थोखल्ले हाइना कंगलेपा कैलेंडर बोर्डना पेंदबा फोंदोरक्ली खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर नुंगथल की पाउ मीटिंग ताबिरिबा सिंगबु लुचिंगबिना तराम नोकचरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी लुप मंगा पुनसिंदुना सेमखिबा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमीना सिंदुना ngasi नागा पीस टॉक असिगी वारेशन अमा लाकपा मतमदा मणिपुर की अपुनबगी सक्तमदा सोकपा यारोय हाइना तक्शिलदुना तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा खोंजंग चंगसिननबा होटनबदा पुलिसना थुगाइख्रे ngasi खोंजंग चंगसिननबा होटनखिबा मफमसिंग अदुदी इम्फाल कॉलेज डीएम कॉलेज बीरमंगल कॉलेज अमदी मणिपुर कॉलेजदा खोंजंग चंगसिननबा सेमसाखी अदुम ओइनमक मणिपुर कॉलेज की ओइना माहेरोय सिंगा खुशमनदुना ह्यूमन चेन सेमदुना खोंजंग चंगसिनखी भारत सरकार अमदी एनएशियन आईएम अनि की मरक्ता लिशांग सितना चथरखिबा नागा शांति की वारीगी वारेशन था असिगी कुंट्रा माथोय फाउबगी मनुंगदा पुरक्लगनी हाइना माइकई केयादगी ngangnarакpa वाफमदा युमफम ओइरगा मणिपुर लेंगाकना कौखिबा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिफम चीफ मिनिस्टर एन बिरेना थौबु ओइदुना सीएम ऑफिस दा चथरी मिफम अदुदा तोंगान तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मिहुत सिंह सरुक यारी मिफम अदुना एनएशियन आईएम अमदी भारत लेंगाक अनि की मरक्ता चथरीबा शांति की वारी असिना मणिपुर की लमखै अमदी अपुनबगी सक्तमदा काइहनबा यारोय हाइबा फिरेप अदु अमुका हेना चेसिनहन्नबा वाफम सिंह खनरी हाइरी नाकलमरोमदा कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मिफम अमा ngarang नुमिदांग वाइरम पुंग मंगा ताबा मतमदा बाबुपरादा पांगथोख्रे मिफम अदुना इंडो नागा पीस टॉक की मतंगदा हौजिक मणिपुर की ओइरक्लिबा फिबम असिदा अहेनबा मीटिंग थमदुना खनकी मिफम अदुदा सरुक याखिबा सीएलपी मेंबर सिंगना इंडो नागा पीस टॉक की वारोशन अमा लाकपदा तरामना ओई अदुम नमक मसीना युमथंग नरिबा लेपाक मरु ओइना मणिपुर मियामगी सेंटिमेंट अमदी इंटरेस्ट ओकपा याबा वाफम लेरबदी ngalingay matamda lawrakliba khongthang adu handokadabani hairaduna एनएशियन आईएम नत्रगा अतै ऑर्गेनाइजेशन सिंगी ओइबा वाथोक सिंगी वारेशन अमा लाकपदा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम अमदी मणिपुर काइबा याबा वाफम सिंग यावरकपदा सीएलपी मेंबर सिंगना अमत ओइना थेंगनबा यावना मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल सोशियो कल्चरल अमदी पॉलिटिकल इंटीग्रिटी की दमक खोंफम सेटना लेकनी हाइबा वारेप सिंग लौकी हाइरी लौफमदा चरु मई थादोकपा असि तौबिगनु महौसागी ओइना लेजबा लेपाक लेहाउ असि ngасidi हु चेलहल्ले मसिदगी कन्नबा मरम चादना केमिकल की ओइबा मचाक सिंग सिनगुमसी हाइना लोकसभा की एमपी डॉक्टर आर.के. रंजना फोंदोख्रे वाफम असि ngasi लमफेल पाता लेबा आईसीएआर कॉम्प्लेक्स लेबा ट्रेसिंग सेट पांगथोकपा नोंमगी ओइना फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की मतंग पांगथोकपा अवेयरनेस प्रोग्राम दा वांगांगलदुना फोंदोखिबनी ICAR Research Complex for NES Region Manipur Center amadi KVK Imphal West ani na pullaga sinba awareness program aduda ICAR Lamphel gi principal scientist Tek Dr. I Megachandra ICAR Research Complex for NES Region gi Joint Director Dr. N Prakash amadi KVK Imphal West ki head ki S Hirasu saruk yakhi mafam kaya dagi lakpa lomi chahumrom na awareness aduda saruk yakhi chief guest oikiba MP Dr. R.K. Ranjana makha taraduna aikoina chathok marang kaina puthoknaba haiduna mafam matam chadana chemical gi oiba machak sing siannabana leipak leihauda asuki matik amangba oihali leipak leihau adu test tawduna kari watlibage haiba khangdoklaga darkar oiba chemical gi machak sing adu hapnaba hotnaba tai longmi singna chathok hena puthoknabani haiduna mafam marang khangdana chemical gi oiba machak sing सिजनबा असिना लेपाक लेहाउदा कया यामना मांगहनबगे हाइबदु ngасidi खंगबनी पांगथोक लेबा अवेयरनेस असिना लेपाक लेहाउदा दरकार ओइबा केमिकल गी ओइबा मचाक सिंग करम कांदा सिजन नगदगे हाइबदु खंगबा ngamlagani
Amaromda Lomi Singna Labukta Charu Mai Thaduna Manghan Basi Tobiganu Masina Lepak Lehauda Achauba Amang Bama Oihali Barata Lomi Crore Listing Taret Lom Soil Health Card Pangan Kre Haiki Hauzik Paugi Maraktat na atin break amatang Lomi Nasi Welcome to Times of Manipur. This is Sarithya Tongrang giving you news in Hana na fanglamba kang lafut ki product singi mathakta anuba product sing haibadi Milky Balls asomya mixture amadi alubuji ana chingmasing asi hauzik iramdam gi kaithel da fangle kanglagi anawa product sing asi mayamsu amungtang mahaw yingbi Kangla Liklang Pare All Manipur Women's Voluntary Association Amawavana Hingbagi Wahantok Leiba Chaukhatba Nungaiba Tangdu Leitaba Ketnaba Leitaba Kunai Amagidamak Leblakpa Chahi Kuntrap Mapung Parakli Liklang Pare Laglibo October Kungamari Amawavagi Kuntrarak Suva Foundation Dega Mari Leinana Sinzariba Nungairaba Ishay Nongmagi Thoramni Liklang Pare Mafam Baige Chandra Open Air Theatre Board Matamna Nungthil Pung Manga Miyamna Sungsoy Shoitana Saruk Yabiu Liklang Pare Break matungda makataba pau pisari Manipur ki chaurba kumai singi manungda ama oiriba ningol chakauba kumai asi lakliba October gi kunma panasina achumba numitni numit asida ningol chakauba gi thoram pangthok piu haina kangleipak calendar board ki vice president Dr. Moirangthem Surjitna Fongdokre ngasi sagolban Moirang lerak machinda leiba siko gi office ta pangthokhiba pau gi mifam amada mahak na makha taraduna Tha asigi kun mapan asi ningol chakauba numit ni haina leizariba asida leingakna tha asigi kuntra asi ningol chakauba numit ni haiduna suti lauthokpana ngasidi lamdam asigi miyamda chamamnaba pokhalle masida sunatana thoram asiga mari leinana tha asigi kun gamapanda fishery department na nga mela pangthoknaba thorang liba asi tasengbadi tha asigi kun ganipanda pangthokpana chungani Kangleipa calendar gi matung inadi ningol chakauba numit asi chaliba tha asigi kun mapan ni haiki calendar board ki number yawa adu kumba calendar si Manipur lenga lokot pirabati singba thaban ki problem si lero hai basi aina kangpa calendar board ki nagai dagi Manipur sakada masiki mina appeal si tujari request tujari Ngasi ayuk pung mapan makhairom taba matamda moregi chabang faida nupi macha ani na tongduna lakpa gari macha amaga tipper truck amaga thengjinabadagi thodokta gari macha thoduna lakpi nupi macha ani adu soktuna more hospital laikanakre laikanakraba nupi macha ani adu more dagi ngaktani makoi ani more college ta class 11 science tamliba maheroi ngaktani hairi Ngarang numidang wairam Assam Rifles ki kanguna Nation IM gi Sergeant Major ama yauna lanmi ani Urkhul town dagi fare hairi pharaba miyoi ani adu lup adugi Sergeant Major Yurthing amadi Corporal Robin Jimik kawi ani mag Chatrik area dagini fagatlaba miyoi ani mag Urkhul police station da sinakre hairi Northeast Forum for International Solidarity na mushuga kushamnaduna enough is enough Mass for Women's Safety haiba wakalonda ngasi Manipur University ki campus manungda mahairoi singna rally chatkre khongchat aduda saruk yakiba singna nupida miot minai chathaba amadi namjan namthek nabagi thawong yaningde haiba pendaba kholau sing lauki
Mahairoi baby sana misiga mari lainana Manipur police na chatharakiba thizin humzin bagi manungchana fagatuna judicial custody da leiriba Standard Robert Higher Secondary School Kanchipur gi warden and Gentina mahakpu bail pibi naba CGM Imphal West ta tharakiba bail application adu court na ayaba pikidre and Genti gi maikai dagi mahakpu medical ground da bail pibi naba Tharakiba wafam adu court na tarba matungda Central Jail Imphal gi SP na mahaku matik chaba medical treatment pi naba akan mayathang pi kre loina na mahaki bail hearing adu tha sigi kunmanga da khananaba su khangan kre Mapithel dam na sokalaba khunja singi fangpham thokpa compensation mapum phana pidana hanna yengbi tre haina Mapithel dam affected chingtam organization gi president Ramthar na phongdokre ngarang lofong tangkhul da pangthokiba pawgi mifam amada mahak na makha taraduna Mapithel dam hek sakhiba chahi 1958 dagi muknaduna lakhi makhata na PICD gi chief engineer laktuna ing 2013 ta yengsinki Haukiba chahi 2013 ki April thada hanagi CM Hires Relief Assistant gi mingda lupa lakh marfugani thoi piraki adubo kakthok kakshin tauraga yumnak humpu gi oina lupa lakh yankhai ni thoi khakta lemki hairiba senfam sing adu yanthokna bada yum amada lupa lakh ama yauna chakthung phangkide madugi matungdagi makhata na ngasi fauba hanna yenglakhiba leitri haiki Nakalamarom da paugi mifamadu da saruk yakiba M Dekto gi secretary T Sumorjit na dam gi RR package ki matang da downstream gi khul sing gi oina Kamjong district ki oina DC da lupa crore mariga lakh kun ga mathoi deposit tawduna leire haina PICD gi chief engineer G Ravindra Sramana phongdokhibasu leikhrabani ngasidi dam sakibagi mapunsi tangkhai suraklaba fawbada chakthung amata pibidaba amadi dam sabagi karigumba kanaba amata su khunja singda fangdaba asi ngasi paliba lengakna athuba matamda meeting changbiu haiki Mau Imphal Coordination Committee Nambol Apunba Nupi Loop Amadi Development Protection United Voluntary Organization Nambol Nas Puna Kushamnaduna Nongmagi Oiba Mau Kaithel Nambol City Parking da Hangdokre Hiram asiga mari lainana DPU BO gi treasurer Y Yelhong Navana hai Nambol Kaithel asi chahi kya gi mamangdagi leiraklaba puwari ga sagonaraklaba kaithel amani mafam asi lamdam asi gi ching amasung tamda pothok kaya yonfam oiriba mafam amani mafam asi da Maharashtra changi matamdagi chingmi gi oiba mafam ama khaktuna thamli ngasi hangdokliba kaithel asina chingmi tamiga hena nungshi chanaba hengat hanbaga loinana puwari dasu iduna lehoragani haiki Kungang kaya ki singmai kaya da thajaba pamlau ki pothok kaya puthok tuna Manipur ki mafam kaya da haukiba 2013 taki hauraga mathang Imphal ki mafam kaya da nongmagi oiba mau kaithel hangdokpagi adugumba khongjang asigi saruk ama oina state level organization sing maming oina panjadraba phawada mayamna khangnabiraba singa khucham naraga Nambol maike gi maira paibi loop Sing Amadi Development and Protection United Voluntary Organization Nambolna Miam gi Kudong Chaba Amadi Asugumba Hana the Gi Lerakpa Singmi Tamigi Maria Si Hena Cheshel and Bagi Tan from the Pangtoliba Nasigi Askumba Nomugiba Kaitil Hangdok Pase Asukimati Punging the Nuaiba Nambol Maigi Miam Nasu Chinga sign of Ngamdana Ayuk Yanda Angan Madagi Hongna Asumba Mapam Kaitil Asida Laktuna Port Lina Riba Asukimatic Posit Pabagi Kongpamase Ubaganda Asukimatic Nungaiba Pawi Port Labor Lakiva Nambol Saval Lekai dagi S Sanjoina Mau dagi Ichilinau Singna Nambol Tana Laklaga Lamdam dugi Pothok Sing Puraklaga Yolibasi Jati Kudingmak Punna Hingminabagi Wakal Ihuladu Pibani Haike Manipuri Potaro Riba Maulam Damdagi Laga Potsai Yonba Lakwasi Tamuda Yamnungai Zabam Pausi Aduga Akoi Zati Pumna Maku Punsanabagi Ihulamasu Aigi Wakanda Pausi and the Yamnungai Sing the Pangapot Akoi Lamdamdra Pangapot to Akoi Tapata Pangwasi Aigi Tamuda Yam Haining later Harause Haizening. Ayuk angan madagi hauduna mau kaithel gi mioi marfu hen mana gari kuntra hena laktuna Nambol gi miyamna chikna China ngamdana pochai ahongba mamalda leinakhi mau dagi pot yon malakhiba ke paini pifiona phongdokhibada lamdam sigi miok michan faba ningthina sinbiduna kaithel phaman biba thagatli
ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯂꯩꯐꯝ ꯄꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯨꯝꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯨꯝꯅ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯨꯝꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯕꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯔꯃꯦꯅꯦꯟ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯥꯎ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯃꯔꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯩ꯫ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ Prabhavati Handloom brings you special offers for Ningol Chakoba. Ningol Chakoba na lakpa sida makhal kayagi fi fanek fangbiragani. Laisabi, yumpalabi, ahal oiraba imasing na setpayaba, inbayaba, fizol kudingmak fangbiragani. Ngasi maglengsin birau Prabhavati Handloom. Moirang khom sawgaizam lairak machin natraga aikhoigi phone number 6909126615 natraga 700580023 da call tawirau. Prabhavati Handloom. ब्रेक की मतुंगदा मयाम अमुकन तराम नोकचरी मखाताबा पाउ पिजरे मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल की जनरल बॉडी मीटिंग था सिगी कुंट्रा माथोइदा पांगथोक्तुना अनौबा मैनेजमेंट कमिटी अमा सेमलगनी हाइना काउंसिल असिगी एकाडमी सब कमिटी की चेयरमैन नबा वारेपना फोंगदोरक्ली ngasi konung mamangda leiba manipur sumang lila sanglenda pangthokpa paumi singa unaba amada wafam asi phongdokhibani mahakna makha taraduna sumang lila bu hena chaukhatnaba amadi manipur bu mating leiba lamdam ama oihanbada mateng pangnabagi wakhalonda council asi mapangan kanhanaba mathau tai haikhe अमरोमदा काउंसिल असिगी लाइफटाइम सेक्रेटरी सौग्राकपम हेमंतना था असिगी अनीदा लौखिबा वारेप की मतुंग इना काउंसिल असि हानदगी हेना चौखट हननबा अनौबा सुमांग लीला दोल हपचिनबा खल्लबा मियोय सिंगना अक्टोबर 18 दा पांगथोकदबा जनरल बॉडी मीटिंग असिदा सरुक याबियु हाइनसु फोंगदोखे ट्रेड अमदी कनेक्टिविटी की मतंगदा नुमिनिनी चुपना चथगदबा इंडिया अमदी बांग्लादेश की स्टेक होल्डर सिंगी ओइबा मिफम मंगसी गुवाहाटी दा हौख्रे लेपाक अनि की मिहुत हुम्बुद्राना सरुक यादुना चथगदोरिबा मिफम अदुदा लेपाक अनि की मरक्ता ललोट इतिक अमदी लंबी थोंगी फिबम फगत हन्नबगी मतंगदा खनगदौरी मिफम अदुना मपुमोइना असम दा मीटिंग थमदुना बांग्लादेश भूटान अमदी नेपाल गा ललोन इतिकी थबकता पाउथोक चौथोकनबा खनगनी लोइनना ngमखै परिंगी लंबी थोंगी मतंगदसु खनगनी हाइरी असम गवर्नमेंट की मीटिंग मखादा जोइती चित्रवन अमदी DBS रीजनल गवर्नमेंट फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ना कुशमदना सिंधुना अहुमलक सुबा गुवाहाटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पांगथोकलगनी था असिगी कुंट्रा माथोइदगी नवेंबर 3 फाउबा नुमित 8 नि चुपना चथगदबा फेस्टिवल असि जोइती चित्रवन अमदी श्रीमंता शंकरदेव कलकसेत्रदा पांगथोकनी फेस्टिवल असिदा लेपाक हुमफुगन मंगा हेनबदगी फिल्म चामरोम तोंगान तोंगानबा कांगलुप सिंह खाइदोक्तुना स्क्रीनिंग तौगदौरी Kurumjari, very proud and glad to inform you that films from Assam and Manipur also will be screened there, and our very own pride of India, pride of not only of Manipur, pride of Northeast, Arivam Shyam Sharma will be amongst our distinguished guests, and one of his movies will be also screened there. So we welcome you all to the 3rd edition of Guwahati International Film Festival, and please for this you just log on to giff.gov.in. More than 100 students from Manipur have registered their name, and I welcome you all to this 3rd edition of GIF. ngasi ayuk phongkiba manipur gi pauche singda kari kari maroiba pau yaukibagi habadu mayam pura mutang khangbinase Lamjingba Times, Union Home Minister of State Z. Kishan Reddy Thunglare, CM Secretary Siyoso Singyauna Mifam Pangthokre. Naga Framework Agreement amadi Peace Talki Warisin Manipur Kaiba Yaba Wapam Yauruk Labadi Sukya Yaba Ngamloi o Ibobi. Mahiroi Pize Pitak Taunaba Kolik Han Zanglamle Desam. Lup Manga Punchinduna Kokomi Sam Kray. Nagalenda Akanba Section Taurang Lokat Kray.
पुलिस पर्सनल मापन कोर्ट कारख्रे संगाई एक्सप्रेस नागालैंड सु मणिपुर दसु थबक सिंह यंगसिना पाइखतनरकले पोकनाफम होम की यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जी.के. रेड्डी इम्फाल दे थुंगलरे सीएसओ सिंगिलु चिंगबा सिंह बीजेपी की एमएलए सिंह वाकर सिंह उनदुना वारी सानबा हौख्रे मणिपुर इंटीग्रिटी की खोंजंग हिमाई चुमनबा कोकोमी कोबा लुप अमा सेमख्रे सेंटर न करीमता हाइरक्ते हाइदना स्टेट गवर्नमेंट ना तुमिन लेसिनबा यारोय नागा इशू की मतंग द NSNIM गा तांग कुनमरी द न्यू दिल्ली द वारी सानरगनी स्टेट बीजेपी की फिरप लाउथोकपियु गाय खांगम हुयन लानपाओ नागालैंड डीसी सिंह हेडक्वार्टर्स थादोक तनबा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल सिंह सुटी लोहनदनबा खंगहनख्रे कोकोमी की मिहुत सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम किशन रेड्डी अमसुंग सीएम बिरेन उनख्रे नागा फेस्टो की वारोय सिन पुरकपदा मणिपुर की अपुनबा सक्तम सोखनबा यारोय हाइबो वाफम कोकोमी ने थमख्रे स्पीयर कोर की जीओसी ना सीएम उनदुना सिक्योरिटी की मतंग द खनख्रे वारोय सिन पुरकपदा स्टेट असगी इंटरेस्ट सोकपा यारोय हाइबा कांग्रेस की चपचाबा स्टैंड लेंगदना अदुमक लई गाय खांगम निंगोल चाकोबगी nga मेलादा योनगदबा nga gi ममल लेपख्रे इचेल एक्सप्रेस मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सोकपगी वाफम लेते किसन सीएम दिल्ली दगे हलख्रे सीएसओ सिंगी वारी सानख्रे जी किशन रेड्डी सु इम्फाल द लाख्रे नागा एकॉर्ड की वारसिन पुरकपदा मणिपुर की लम सोकपा यारोय हाइदुना यूसीएम ना प्रोटेस्ट तथब हौख्रे नाहरोल की थौदांग नागा की शांति की वारी कायगद्रा हाइबगी अकीब लेरे सुटीदा लेखिबा नागालैंड पुलिसिंग खुदक्तगी कौखटख्रे यूनियन होम अफेयर्स की स्टेट मिनिस्टर रेड्डी नागा इशूगी मतंग द रूलिंग की एमएलए मिनिस्टर सिंह पुन खनख्रे एफसीआई की जनरल मैनेजर आरना नोंमै काथोरकपदगी लेबर नुपी अमा सोकले रिओरिएंटेशन कोर्स हौख्रे सना लेबाक पर्सनल सिंह मिचिंग नासिंग लेनब खंगहनख्रे मणिपुर पुलिस पर्सनल पुनमक सुटी लौबा थिंख्रे यूनियन होम मिनिस्टर एमएलए सिंह सीएसओ सिंह उनख्रे अक्टोबर 19 आईएम की वारोय सिन पुरकपदा मणिपुर लेंगाक तानरंगदबनी डीएसओ ना नोंमै कापथोरकपदा नुपी अमा सोकले मियाम की इहौ लुचिंगनबा लुप मंगा पुंदुना कोकोमी सेमख्रे लेंगाक ना खंगदे हाइना लैथोकपा यारोय यूसीएम इरैबाक मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की दमक लेपली हाइना लाउसिनख्रे इंडिया लेंगाक ना हाइदोखिबा वा ngaktre यूसीएम चीफ मिनिस्टर ने इम्फाल थोरकपगा जेओसी गा उनख्रे नागा पेस्टो की मतंग द जी.के. रेड्डी वाफम अमता फोंगदोक्ट्री चाइल्ड राइट की मतंग द अवेयरनेस पांगथोक्रे बन कोमथोक्रे अरोइबदा मरोइबा पाव अमुकन पिजरी नागा पेस्टो की वारशन लाकपदा मणिपुर की सक्तम द सोकपा यारोय हाइना माहेरोय सिंगना चंगसिन की खोंजंग पुलिस ना थुगाइख्रे ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिफम हौख्रे लौमी सिंगना लौ लोकपा लोरबा मतुंग चरु सिंह मई थादोक्तुना मांगहन बिगनु हाइना एमपी डॉक्टर आर.के. रंजना फोंदोक्रे लेंगाकना निंगोल चाकोबा नुमितपु अक्टोबर 19 नि हाइना लाउथोखिबना मियामदा चममनबा थोखल्ले हाइना कंगलैपाक कैलेंडर बोर्डना पेनदबा फोंदोरक्ली हौजिक फावबगी टाइम्स ऑफ मणिपुर नुंगथिल की पाव मतंग असिदा लोइसिनजरे मिदेंग ताबिरिबसिंगबो अमुकना खुरुमजरी।